Reka tugomeze tubashimire mwese muri kugenda mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasiro bwaryo. Abari kutwumvira mu mujyi wa Kigali ubwo n'abatawoneri ngenda basuza 5 kuri 5 by'umwihariko abana bahariya mu rugo za Kimironko mu makarisa agiye atandukanye baje mu venge ndamasuza ba Patrick ba Pazo banshimiye muri inshuti zanyu ndetse muri abavandimwe. Reka dusuze n'abari kutwumvira bari bwota amasimbi ubu ni hanze y'imbibi z'u Rwanda. Tugenda tubasuza 5 kuri 5 aracyari pasinario kuri Agoka official. Kora subscribe hanyuma tujye tubana 5 kuri 5. Yes, ibi ntabwo dutinda rero mjye nta kindi kigano nabazana usibye kubabwira amakipe arindwa kize kuri isi ya Reba n'akavagari k'amafaranga afite, amafaranga binjiza ku bibuga, amafaranga bakura mu kwamamaza ndetse amafaranga bakura mu kugurisha abakinnyi. Aracyari pasinario kuri zino mikoro za Agoka official. Reka mu kanya gato some ko mazi ndaza kugaruka mbiva imuzini muzingo. Yebani byacu ntabwo bitinda rero tuba turi gukubita tubangura kugira ngo tujye tubategura byinshi bigiye bitandukanye, dore ko nimara ku uploading iki kiganiro ndaza kubaterekera ikindi cy'amatransfer ari mara trending kuri isi ya Rurema. Reka dore kuri ekipe ya karindwi ni ikipe ya Everton ifite miliyoni 212 z'amapaundi, ikaba ifite miliyoni 184 z'amayero. Ku kibuga iyo yakiriye cyangwa yakira amakipe muri English Premier League ikaba yakira miliyoni 13 z'amapaundi. Amafaranga bakura mu kwamaza ni miliyoni 114 n'ibice 7 z'amapaundi, naho amafaranga bakura mu kugurisha amakinnyi ni miliyoni 86 bagenda bakura mu kugurisha abakinnyi ndetse n'abatoza. Ikipe ya Everton ikaba ikina mu buri Champiyona y'Abongereza tukunze kwita APR cyangwa English Premier League mu cyiciro cya mbere. Ikaba ari Everton ikaba iri ku mwanya wa 7. Nago ninda mu makona ari ikipe iri ku mwanya wa 6 ni ikipe ya Arsenal bakunze kwita ngo na The Gunners. Yari The Gunners yakira ariko ubu ngubu ntago ikira barashaka ko basigaye bayirasa. Ikipe ikaba ifite akavagari k'amafaranga miliyoni 338 z'amayero. Ikaba ifite miliyoni 338 z'amapaundi. Ku kibuga yakiriye ifata miliyoni 89 n'ibice 7 z'amapaundi. Mu mafaranga bakura mu kwamamariza amakampani agiye atandukanye ni miliyoni 136 z'amapaundi. Ahangaho harimo n'umugabane wacu muri Visit of Rwanda. Amafaranga bakura mu kugurisha abakinnyi ndetse n'abatoza ni miliyoni 162 z'amapaundi. Akaba ari ikipe ikira muri English Premier League mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza. Akaba ari ikipe ya Arsenal ikabikira kuri London Stadium, kuri Emirates Stadium. Akaba ari ikipe hari mu Bwongereza no mu Champiyona y'Abongereza. Ibyaje ntabwo bitinda reka dukubitire kuri ekipe ya 5. Ikipe ya 5 ni ikipe ya Tottenham Hotspur ikaba ifite akavagari ka miliyoni 445 n'ibice 7 z'amapaundi. Ikaba ifite miliyoni 397 z'amayero. Amafaranga bakura ku bibuga ni miliyoni 104 bakura ku kibuga iyo bakiriye umukino. Amafaranga bakura mu kwamamariza amakampani agiye atandukanye ni miliyoni 154 z'amapaundi. Na amafaranga bakura mu bijyanye n'ubucuruzi kucuruza abakinnyi, abatoza n'abandi bagiye batandukanye ni miliyoni 184 z'amapaundi. Ikipe ya Tottenham Hotspur ikabiri muri ikabikina muri Champiyona y'Abongereza muri English Premier League. Akaba ari ikipe kabisa inahatanira byibura gukina yidakinye Europa League, ikina UEFA Champions League. Ibyacu ntabwo bitinda rero dukubitire kuri ekipe ya 4. Ekipe ya 4 ushobora gutekereza se ni iyihe? Ikipe ya 4 ni ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea ikaba ifite akavagari ka miliyoni 496 z'amapaundi. Ikaba ifite miliyoni 408 z'amayero. Amafaranga binjiza ku munsi ni miliyoni 107 n'ibice 6 z'amapaundi. Amafaranga bakura mu kwamamariza amakampani agiye atandukanye ni miliyoni 153 z'amapaundi. N'amafaranga bakura mu kugurisha abakinnyi ni miliyoni 184 z'amapaundi.
ikipe ya Chelsea ifite akavagari. Mbibuza ko ikipe ya Chelsea ikina muri English Premier League, akaba ari ikipe ihatanira gukina UEFA Champions League cyangwa se gukina Europa League, dore ko uyu mwaka noneho yanatwaye UEFA Champions League kitsinze ikipe ya Manchester City igitego kimwe ku busa. Ikipe ikaba itozwa na Thomas Tuchel ubu tuvugana. Yes, ibyacu ntabwo bitinda, reka dukubitire kuri ekipe ya gatatu, dukubite tubangura kuko tuba tufite byinshi bigiye bitandukanye. Ikipe ya gatatu ni ikipe ya Manchester City, ikaba ifite akavagari ka miliyoni 549 n'ibice bibiri by'amapaundi, ikaba ifite miliyoni 474 z'amayero. Match day revenue cyangwa amafaranga bakura ku bibuga mu gihe bakiriye umukino ni miliyoni 107 n'ibice 7 z'amapaundi, ikaba amafaranga bakura mu kwamariza amakampani agiye atandukanye ni miliyoni 155 z'amapaundi, amafaranga bakura mu kugurisha abakinnyi cyangwa abatoza ni miliyoni 183 z'amapaundi. Ikipe ya Manchester City ikaba ari amakipe ahatana kugira ngo byibura kine Europa League na UEFA Champions League, dore ko uyu mwaka yatwaye English Premier League 2020-2021 akaba ari Man City kibitseho. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Liverpool, ikipe ya Liverpool ikaba ifite akavagari ka miliyoni 558 n'ibice 6 by'amapaundi, ikaba ifite miliyoni 484 z'amayero. Amafaranga binyuza ku kibuga ni miliyoni 47 z'amapaundi, amafaranga bakura mu kwamariza amakampani atandukanye ni miliyoni 217 z'amapaundi, amafaranga bakura mu kwamamariza mu kugurisha abakinnyi ni miliyoni 284 n'ibice 6 by'amapaundi. Abenshi baracyafite amatsiko yo kumva ikipe ya mbere ariko yongeze ku mwanya wa kabiri, nkagera ku mwanya wa kabiri mwatangiye kumva ikipe ya mbere ikize kuri isi ya Reba muri English Premier League ni Manchester United, ikaba ifite akavagari ka miliyoni 506 z'amapaundi, ikaba ifite akavagari ka miliyoni 580 z'amayero. Amafaranga binjiza iyo bakiriye match kuri match day venue na amafaranga miliyoni 82 n'ibice 7 z'amapaundi, amafaranga bakura mu kwamamaza ni miliyoni 237 z'amapaundi, n'amafaranga bakura mu kugurisha abakinnyi ni miliyoni 243 z'amapaundi, akaba ari Manchester United. Akaba ari ikipe ihatanira gukina UEFA Champions League, ni ya kipe za myanya ine ya mbere akeshi uko byagenda kose. Akaba ari ikipe ikinira kuri Italia Fabrizio Stadium hariya mu Bwongereza muri Champiyona y'Ubwongereza muri English Premier League. Naho ikipe ikize kuri isi ya Reba noneho ya mbere harana babwiraga ni muri English Premier League. Muri English Premier League ikipe ya mbere ikize kuri no isi ya Reba ni ikipe ya Real Madrid, dore ko ibarirwa yo mu mafaranga n'agafaranga. Nyuma nzaza mbategurira ikiganiro cy'amakipe agize kuri no si, kubera ko ingi yari English Premier League uko amakipe agenda kurikirana mu bijyanye na finance. Nzagaruka mbategurira ikindi kiganiro kimeze neza fresh cyo kuri no si ya Reba. Ubwo ikipe ya mbere ni ikipe ya Real Madrid kuri no si, ubwo mugenzi wayo Real Madrid bari kugenda ikipe ya Barcelona yari kuyendigwa mu ntege. Atletico Madrid nubwo ibagiturije n'ifite akavagari k'amafaranga ndetse na Juventus. Aracyari pasinando kuri zino mikoro za Aguka official, tereka tuye tubategura ibiganiro kuri radio ariko tubinyuze no kuri no channel yacu. Kora subscribe hanyuma tuye tubana 5 kuri 5. Ni pasinario ciao, ibiganiro ni kagaruka kuri Aguka official. Mukaye ndaje mbagiza update ziri kwinda zivuga ku mugabane w'Uburayi.